Und zanen tîmekî me li Şamê kar dikin destê wan sax be mala wan kesan jî ava be ku alîkariya wê tîma Rûdawê dikin li Şamê. Mahmud Mihemed xelkê Qamişloyê çûye Şamê. Çima çûye Şamê ev çend rojin li kurê xwe digere. Kurê wî berî 10 salan li zindana Sêdnaya girtî bû. Kurê wî bi heceta terorê hatibû girtin. Hûn dizanin yanî hikûmeta Sûrî dema ku yekî bavê ji zindanê bi 10 salan zindanê de bihêle hecet gelekin. Çû peyamnêrê me yan jî hevkarê me fotoğrafê Rûdawê bilind Tahir jî li wê derê ye çû temaşe kir lê nêherî nerîna wîstan çîroka wî kire raporte ku lê temaşe bikin. ايش قامشلومه محمود احمد شعلان لو كي من افده صالوي الحبسه وتقوتن الصيدنايه امش افكار الدهر جميل قفره ام تشنو تين وفالي وحكموي على اساس انه ارهاب وارهاب فقيره ومزوجه ودزاروكي وكشكوي هي وكو او بيركي قوت بيراج مصطاد ب $1000 $1000 وبينصد ومي نشاني وبكبروشكي ام ببينن وجمتنه وصاغيوه از خوازم هو لا كو ببين از ببين مكوديه از ده صار ام حيرينه ام هريو خبرك كتير سجني فرو شامتين ده صار ده جرى ذاتم سجني صيدنايو متشك في دنكر پشتی فرانسا آلمانیا جی بالیوزخانه خال شامی و دیگه ستefan شنک بالیوز آلمانیا ل شامی در باسی نوا سوکا شامی بویه حمیدیه اف بالیوزخانه سلفی گرتیه دیده دبیجه که او وگریان شامی لپیشی امبلما بالیوزخانه دیمن گرتون اف جی سوکا شامی از نشاشم حمیدیه دیده بعربی داغفه اف بالیوز آلمانیا لسوری حتی نها بهتری 2000 مالباتین کوچبرین جعفرینی و گریان جه خواه لپرانی وان ملکین خواه ورگرتنه و گروپین ورنگرتنه یعنی این گروپین چکدار و مالباتین عرب دیدانه بنیرن چکدار چدکن جه 18 سالی حتی 30 سالی جی دبن تحقیقی بوان را دکن حسین عمر راپورتک لسروی بویره آماده کریه لی تماشا بکن گوندێک گورزێلێ سەر بناحیەیە ناڤەندا باژارێ عەفرینێ نمونەیەکە ڤەگەڕا کۆچبەرێن کۆژنەجاری کۆچبەری هەرێما شەهبایێ یا باکوڕێ حەلەبێ بووبوون. پشتی ئێریشا گروپێن چەکدار بۆ سەروێ ناوچەیە هەژبارەکە مەزن ژ کۆچبەران بەرێ خۆدانە گوندێ خوا. لە نێزی ژ سەدی پێنجی ژ کۆچبەرێن گۆڤەگەریانە حتى نها نكارينا مالين خوا وربگرن. چافکانیه که جناف گند آمارین ده درباره وگرا کوچبران او درکتنا هاوردهان ده اشکره کرن. سه مالباتین گندی کو کوچبر بون وگریانه گنده کرزیله. 15 مالباتان مالین خوا ورگرتنا. 9 مالباتان مال خوا ورنگرتنا. 2 مالبات مالên wan bûne baregehên leşkerî. 2 malbatên hawirde daxwaza pereyan dikin ji bo valakirina malan. 18 malbatên hawirde ji gundê Kurzêlê derketine. Yasanas Adnan Murad Mustafa ji tora medyayiya Rûdawê re got grûpên çekdar astangiyan li pêş vegera koçberên Kurd û derketina hawirdeên Ereb jî derdixînin. یکم اف کسید دخوازن عربی هاورده العفرین دخوازن وگرن سر مال و ملکی خواه آستنگیا زور جرا چید کن جبر نا خوازن وگرن مال خواه به العفرین بجی ببن یا دو دیه خلکی عفرین اجاریه و دگر مال خواه آستنگیا جوان را چید کن و حمی مختار تبلیغ کنه گوتی هر کسی وگری مال خواه دبهون خبر بدن ما جبر درن وانا دگرن و آستنگیا جوان را چید کن زریبا جدستینن یا سسیا هین دریبا زیتونه حتی نا کسن هن ندانه برو نویرن ورن مال خواه نبشب لچول خواه دکن دراون جبر وانا جبر دخوازن هین دریبا سر خلکی ورد دکن و جدستینن یا
وهين دزيجي تمام بالشبه ارتا دست بمالي خلقي كرنا مالي دوالا بينا دارن تشتي واند دزن اما براستي عفرين باس استنجينا هنا بريا رودا و ام دنگي خودگينن بريز احمد الشرع كان به ولو بتليفونك بفصائلنا گوتن ایشک عفرین پیگینه ایشک عربی ها ورده پیگینه هر کسی که دخوازه بگره مال خواه چه عفرینی بگره چه عربا بگره مال خواه ام سوری همی وک برا به هفدرا بعیشن لگوری آمارین که تورا مدیایی یا روداوش جافگانی جناو هرم عفرین ورگرتنه نزی 2000 مالباتن کوچبر جشهبه و حلبه وگریانه پرانیا کوچبران مال و ملک خواه ورنگرتنا زلامن کو تمنه وان دناوبره اجده و 3 سالی دیا تنگرتن و لکولین لگل وان تکرن $500 امریکی لسر هر کسکی وگریایی تسپاندن. حسین عمر، روداو. درنکتنا بارانه لروج آوای کرسان ترس الجمجود کاران چی کریه مش دست پیکا مها 11 ای سال حتی نها نیزکی مهونی وکتر باز بو یعنی باران نباریه کم هاتیه باران جبر زیده بونا زیده نهاتنا بارانه جی سال 2023 لنافچین روبری خسر روج آوای کرسان جی بر همین گنم گهشت میلیونک تون و دمی باران باش هات بو خلکه هیوی دکر کو ای سال جی وکه سال در باس بوی باران به ل باران نهات ریو بریا خسر هر سال 600,000 تون گنم جبو وان نافچیان پلاند که درنکتنا بارانبارین لروجاوای کردستان ترسه لجم جوتیاران درست دکه جدس پیکا مجدارا 2024 و حطانها کن نزیکا مهونیویه باران لسرزویین چاندنیه لوان نافچیان نباریایه. شارزای چاندنیش باجار قامشلو اندازیار احمد بطال جدور مدیایی روداوی را بحسابه مجاری دکه. سال باران پیشیامها یازاد هات. دور سكني دو زيدي مهكي دو تفلوجي تقريبا باران يك جاري قطبو ايك شاندبو بري هناك جي در نكت باعتبار باران كيمو ودور عرض هنجي زهابو باران هابين بيد عرض زها كربو تقيس باران قل كي تخوازا حتى بيد در كبسات در نكت زاد وخما انقا بن عرديد قنم ساق تشبين هاتي وخويه وهناك جي بيد در كتن إيدر كتن ويباراني وأبقد أو الدور ما هو نيفك تقريبا شروجي باران قطبو بتعدا جيمان وبجينوي جني وراح وانها بوش بونه حتى سال جول باراني زحمة قال كيشي كيمبون يان درن كتنا باران باريني زيان دجينا طوفين لجيرزفيه إيدي لبين جنم بوش دبن وما ترسيل سر برهمي درست دبه اما ايدي وخماي بزر وخماي بن عرديدي زهاي تشبينه هاتي بس شبينه تاخيراوي يعني او جنم كانه مرو شاندي متاخر او تاخيراوي سبباوي تشتكي دهيلي جير بيجن فترات تلقيحي او تلقيح تاخرت أواد وقت الأخير دبين بوهاري داويا بوهاري أو فترة تلقيح آخري احتمالا قرمون بي أو قرمون بيجي ناهل الشيبي بتلقيح وتعدل زاد بك تعدل قال كي ليبك بوش دك قسم بالدك تبي بوش دك أبد تعدا تأخيراوي هاي جبر زیدبونا بارانبارین سال 2023 لنافچین ریوبریا خسر دناف دجی روجاوای کردستان برهما گنم گهشته 1 میلیون تونه بزیدبونا 400,000 تون گنم جپیدیفیا وان نافچیان بهتره لگوری زانیارین ریوبریا خسر سالانه 600,000 تون گنم جبو وان نافچیان پیوسته دسته چاندنی و افدانی بریا سازی زیدکرنا توف جبو موسم سال 2024 و 2025 بهای هر تونک توف ب $225 هجمارت. خالد جمیل محمد
ڕوودا.